Page 402 et 403 ka tafsir al-Qur'an de sura 29. Wala tujadilu watan wenju ahlal kitabi yimbe defte ben illa billati sonara ko de wenjande hiyande kanyu ahsanu burde mojjude. Illa alladhina sonara ko ben zalamu toñu be minhum e mabbe. Wa qulu onon wi'e tun simple man amanna men gomdini billadhi de do al-Qur'anare unzila jippinande ilayna faade amen. Wa unzila ko jippina ilaykum faade mon wa ilahuna rewetedo amen wa ilahukum rewetedo mon wahidun ko goto. Wana hanu men lahu wonande on do muslimuna ko men jibbilibe. Wa kadhalika kununi anzalna min jippinir ilayka faade mad al-kitaba de deftere. Falladina ben atainahumul kitaba be men okki ben deftere yu'minuna bihi ben do hino gomdini al-Qur'an. Wa min haula'i inajeya kadi e bedo ma yu'minu bihi ben gomdin be al-Qur'an. Wa ma yajhadu yaddata bi ayatina ayja men den illa al-kafirun kudun siona heferabe. Wa ma kunta wanali tatlu hari hida janga ino min qablihi ko adi al-Qur'ana min kitabin imorde deftere go. Hay hunde wala takhutuhu hari awanali kadi hida windaino kadi biyamini ka jungo ma nyama ngon kadi goddum. Idan ontumas tayda wono windude janga larta baharay sikkitotono almubutiluna bonnobe ben. Balskoni huwande ayatun konde ayaje bayinatun banginade fi suduril ladina hinde der berde ben utul ilma okabe gande. Wama yajhadu yaddata bi ayatina ayaje amen den illa zalimun siwana toñoɓe. Wa qalu be wi lawla unzila wa hanno jippini alayhi ido makko ayatun mande mi rabbihi morde ka jomi makko. Qul bi innamal ayatu andeno mande jinin indallahi ka Allah di woni wa innama ana ande min nadhirun ko mi wajotodo mubin bangina. Awalam yakfihim e yonali be anna menen anzalna men jippini alayka ido ma alkitaba deftere nde yutula alayhim hinde jangede do mabbe inna fi dhalika andoni dun dola rahmatan wallahi yurmende wa dhikra e wajule ko min wonande be yu'minuna be no gomdina. Qul kafa billahi alla yuni bayni wa baynakum hakkundan e mon shahidan seede ya'lamuhum andi ma fi samawati kon ka kamuli wal ardi ka leydi walladhina bin amanu gomdimbe bil batili merende wa kafaru billahi bi yeddi alla ulaika bennomul khasiruna ko be woni perdube ben wayliten. Wa yasta'jilunaka bi hawjinirandema bil adabi letteden walawla ajalun sonano lajal musamman wi anon gangal laja'ahum arayno bil adabu letteden wala ya'tiyannahum kono wallahi de araybe bagotatan e juhaye wa hum ta kambe la shuruna be so'a andude be mija. Yasta'jilunaka beno hawjinirandema bil adabi letteden wa inna jahannama andu yite jahannama la muhitatun konge hubutunge bil kafirina heferabe. Yawma yaghshahum nyande suddi be al-adab lettede min fawqim immorde sengodo mabbe wa min tahti arjulim elay koyde mabbe wa yaqulu wi'e dhuqu mede ma kuntum konko lati don ta'amaluna idon gollayno. Allah wi ya ibadiya kono jiya ben alladina ben amanu gomdimbe Allah dali wona ko wi oyte ko wi anini ko enen wawlana kono yo jiyaɓe an gomɗinɓe inna ardi ande leydi andi wasi'atun ko ndi yajundi fa iyaya ko faade an fa abuduni woni ko han ɗon rewde bi mana ɗum ko kala ka wonɗa tata a wata juulude ɗon ma a wata jangude ɗon ma a wata yahude bayana ɗon yayuɗon yaha ka juulata ka janga ka waɗata bayana o aya no concerne fo surtout musidɓe a wontirɓe Europe wontirɓe Amérique wontirɓe Angola ma joɗiɓe ka fulawari nder awa haray watte Allah wi sa jodi ke don do wi menen do ala ko janname ma menen ala kame yaha bayana golle de men jokkide menen me wata juuloyde juma menen julnobe juulirde juma ala ka ame awa ko an halana anti kala ko on da no wi awa leydi andino yaaji nani na don tumi tagi kullu nafsin kala wonke da igatul mauti ke meeda mayde thumma ilayna rafti ko faade ka men gatur jawon ko ruttete don walladina ben amanu gomdimbe wa amilu salihati be golli moddi lanu bawi annahum wallahi men honnaybe minal jannati imorde aljanna ghurafan e soroji tajri tano ila min tahtiha sengole makko al anharu candi khalidina ko be luttintebe fiha derton ni'ma moddi ajrul amilina joddi baraji gollube dum do ben alladina ben sabaru munyibe wa ala rabbim tawbe ka jom mabbe tawakkaluna ko be holori wa ka ayin heewi min dabbatin imorde men minoto koy la tahmilu rondaki rizqaha arske mudum on
few kona kanyum fawti hore mullegoy Allahu ko Allah yarzugo hawani ko arsikata koy wa iyyakum e onon tigi yimbe faami be benno jangino faami wa huwa samiu kanko nanowo alalimu andudo wala in sa'altan wallahi sa'alan deke be man khalaqa samawati kombo tagi kamulidin wal arda ilaydi wa sakhara shamsa wa deltinanga wal qamara ilewrundo la yaquluna yattama Allahu ko Allah fa anna yufakuna ko nono rewira don pottin don e faamugol gonga ka Allah yabsutu rizqahi ma yanyana arskere ma yasha'u nan do moyidi yanyande ya Allah wado en jiyabe babbe min ibadihi modde jiyabe makko be hoya godirula himo faadina na moyidi faadinande inna Allah bi kulli shay'in e kala hunde alimun ko andodo wala in sa'altan wallahi sa'alan dikabe man nazzala kumbon ko jippini min sama itika sama ma andiya fa haya bihi himo wurnitira dan al arda leydindi min ba'di mawti baaw ko ndi yori ko la yaqulunna wallahi be wi Allahu ko Allah bul yeto be walhamdulillah